abenshi rero bamufata nk'umugabo w'intwari, abandi rero bakamubona nk'umugabo w'icyitegererezo, cyane cyane rero ku banyarwanda, Afurika yose ndetse n'ahandi henshi abarizwa rero abanyarwanda bagiye batandukanye. Uwo nawundi rero ni perezida w'igihugu cy'u Rwanda ariwe nyakubahwa Paul Kagame. Akaba rero ari umugabo wakoze byinshi kandi akaba ari umugabo wabyejeje kuri byinshi abanyarwanda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Ku munsi w'ejo yagize isabukuru y'amavuko y'imyaka 62. Ni isabukuru y'amavuko rero yijihirije yari mu gihugu cy'Uburusiya, aho yarari mu nama ihuza abayobozi b'ibihugu bya Afurika na za guverinoma ndetse na perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin, nawe rero wagize uruhare mu kumwifuriza isabukuru nziza y'amavuko y'imyaka 62. Mukuru w'igihugu cy'u Rwanda rero yujuje ku munsi w'ejo. Abateye intambwe rero zose mu kumwifuriza isabukuru nziza y'amavuko harimo umukobwa we Madamu P.Kagame, akaba rero ari umwe mu bateye intambwe ikomeye cyane yifuriza umubyara isabukuru nziza y'amavuko, amubwira amagambo meza cyane buri mwana wese rero yabwira umubyeyi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nawe rero Paul Kagame asubiza rero ku bijyanye n'umuryango we, abasubiza rero amagambo akomeye cyane, amagambo yakoze ku mitima ya benshi. Ubwo rero yavugaga ku bana be, umufasha we ndetse muri rusange akabashimira ku buryo bamwifurije isabukuru y'amavuko ku munsi w'ejo rero ubwo yuzuzaga imyaka 62 y'amavuko. Mwese rero mbahaye ikaze muri iyi nkuru, hanyuma rero uraje wumve byinshi Kagame yasobanuye ndetse n'amagambo yakoze ku mitima ya benshi, yavuze ku muryango we cyane cyane abana be ndetse n'umufasha we rero ubwo yabashimiraga cyane ku kuba barabamwifurije isabukuru nziza y'amavuko rero, ndetse n'abandi banyarwanda bose bifurije isabukuru nziza y'amavuko umukuru w'igihugu nawe rero akaba abashimira muri rusange. Amagambo yavuze nayahe, amagambo yakoze ku mitima ya benshi nayaherera, akaba ari ibyo naguteguriye muri iyi nkuru ngiye kuza ndambura ku buryo burambuye. Ni M24 TV rero, kora subscribe hanyuma nanyeganyeza akazugira, tukomeze kurenda rero turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye mu makuru tuba twaguteguriye ya buri munsi kuri channel ya M24 TV. Mwese mbahaye ikaze muri iyi nkuru kubijyanye rero n'umukuru w'igihugu ndetse n'amagambo yagiye agarukaho kuri famiye ye ubwo bamwifurizaga isabukuru nziza y'amavuko. Mbahaye ikaze mwese rero, na amasegonda 5 nkagaruka. Ngamagambo rero ntiyasobanura bihagije ukuntu mbashimira. Ngo rero ni perezida Kagame abwira umuryango. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame rero wizihije isabukuru y'imyaka 62 avutse, yashimiye byimazeyo rero abana be n'umugore we Jeannette Kagame, avuga ko aribo batuma abasha kuzuza inshingano. Rero akaba ari ijambo ryiza cyane umukuru w'igihugu yageneye umuryango. Yagize ati rero amagambo ntabwo ashobora gusobanura bihagije uko mbashimira wowe na mama wawe ukora byinshi rero mu kwita ku muryango. Birumvikana n'abasore 3 bakomeye mutuma rero mbasha gusohoza inshingano zanjye. Ayo ngayo rero akaba ari amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda rero ashimira byimazeyo umuryango we ndetse n'abana be bagera kuri 4, yaba rero umugore we Jeannette Kagame ndetse n'abana be bagera kuri 4 bose. Paul Kagame rero yavutse ku itariki ya 23 Ukwakira umwaka rero w'1957, avukira mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Umukobwa we rero Ingabire Kagame mu gitondo cyo kuri wa gatatu ku itariki ya 23 Ukwakira 2019 rero yanditse ubutumwa ku rubuga rwa Twitter yifuriza se perezida Kagame isabukuru nziza, avuga ko nubwo rero abafite akazi kenshi bitamubuza kwita ku muryango we. Hanyuma rero ni kuri ubu butumwa perezida Kagame rero yakomoje ashimira umuryango we, avuga ko rero umufasha kurangiza neza inshingano ashinzwe nk'uko akomeza kugenda abigarukaho. Nyabona rero namwe murajye mwumva abantu mufite imiryango, mujye muba hafi rero imiryango yanyu kugira ngo buri muntu ari wese rero mu muryango yumve ko afite inshingano azo gukora neza bitewe n'uko rero abo mu muryango we bamushyigikiye cyane. Paul Kagame rero ni perezida w'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2000, aho rero yayoboye manda y'inzibacyuho, niwe rero wayoboye urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Gusa rero yatowe nk'umukuru w'igihugu
uburyo rero bwemewe mu matora yabaye mu mwaka wa 2003, hanyuma rero ayobora igihugu cy'u Rwanda kugeza magingo. U Rwanda rero ni kimwe mu bihugu bihagaze neza yaba ku mugabane wa Afurika, ku isi ndetse n'ahandi hose, kubera ko rero u Rwanda ni kimwe mu bihugu bimaze gutera imbere ku buryo bugaragarira buri wese. Ibi byose rero ntago byari kugerwaho iyo hatabaho imbaraga z'abanyarwanda ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, iyo hatabaho kwitanga rero ku bayobozi batandukanye b'igihugu, cyane cyane umukuru w'igihugu cy'u Rwanda rero, kugira ngo ibi byose bigerweho muri iyi myaka 25. Hanyuma rero perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame afite abana bagera kuri 4, akaba ari abana be rero yabyaye, barimo rero Amagambo Kagame ari nawe mukobwa wenyine afite, akagira n'abahungu rero bagera kuri 3 aribo Ivan Cyomoro Kagame, Ian Kagame ndetse na Brian Kagame. N'abana rero bagera kuri 4. Hanyuma rero umukobwa we Amagambo Kagame akaba anaherutse gushyingirwa, agakora ubukwe rwose bwiza bw'agatangaza, ndetse akaba yaranashakanye na Ngoma Bertrand. Ubwo rero urimo uragenda ubona kuri iyo foto, ngira ngo rero urimo urabona ifoto ya famiye rwose, uburyo ari famiye isa neza cyane. Hanyuma rero umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame kuri ubu akaba ari mu gihugu cy'Uburusiya, aho rero aherereye ahitwa Iposh, rero mu gihugu cy'Uburusiya, mu nama rero yahuje abaperezida ba Afurika ndetse na za guverinoma, baganira kuri byinshi bitandukanye rero ku mugabane wa Afurika, ndetse babifashijwemo n'igihugu cy'Uburusiya. Akaba rero bari barimo baragenda bagirana ibiganiro na perezida w'igihugu cy'Uburusiya wanayoboye iyi nama, yiga rero ku mikoranire hagati y'igihugu cy'Uburusiya n'ibihugu bya Afurika. Mu myaka 10 ishize igihugu cy'Uburusiya rero n'ibihugu bya Afurika bakaba rero baragiranye ibijyanye n'ubucuruzi. Akaba rero harabaye ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, cyane cyane mu bikorwa bigamije gucuruza intwaro, aho ibihugu byinshi bya Afurika rero bigura intwaro kuva mu gihugu cy'Uburusiya. Ku rugero rero rwa 88%, iki gihugu cy'Uburusiya akaba ari kimwe mu bihugu byikorera intwaro zacyo zose. Hanyuma rero umugabane wa Afurika ukaba waragize uruhare mu myaka 10 ishize ku bijyanye n'amafaranga rero yavuye kuri miliyari 5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rero akagera kuri miliyari 20 ku bijyanye n'ubucuruzi igihugu cya Afurika, cyangwa se uyu mugabane wa Afurika wakoraga mu gihugu cy'Uburusiya. N'ubucuruzi rero bwakorwaga hagati rero ya Afurika ndetse n'igihugu cy'Uburusiya, ariko cyane cyane rero mu kuba bagura intwaro, aho bitangazwa ko ibihugu 21 byose hano ku mugabane wa Afurika byagiye bigura intwaro mu gihugu cy'Uburusiya. Ikindi kandi rero u Rwanda n'Uburusiya bakaba rero barimo baragenda banoza imikoranire nyuma y'imyaka 55 rero umubano w'ibihugu byombi uhagaze neza, ndetse bakavuga ko rero hakiri byinshi byo gukora kugira ngo igihugu cy'Uburusiya n'u Rwanda bakomeze kugenda banoza imikoranire yabo, haba rero ku bijyanye n'indi mishinga yose u Rwanda rero rukeneye kuba rwakora. Harimo rero umushinga wo kuba u Rwanda rwahabwa uburinzi ku bijyanye rero n'intwaro zishobora guturuka mu kirere ariko zikagira byinshi zangiza, aho rero bavuga ko Uburusiya bushobora gucungira u Rwanda umutekano ku bisasu nka za misile rero zoherezwa mu kirere, hanyuma rero hakaba habaho uburyo bwo kuba bazimya izo misile mbere yuko zigera ku butaka rero zikagira byinshi zangiza. Ibyo ngibyo rero byose bikaba bigenda bikorwa, ariko nanone umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'Uburusiya ariko ukomeza kugenda utera imbere. Ibi ngibi rero nkaba nari mbikomojeho ku bijyanye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda rero uri mu gihugu cy'Uburusiya muri inama rero y'abaperezida b'ibihugu bya Afurika na za guverinoma, aho baganira n'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin, ndetse nawe ko nifurije umukuru w'igihugu cy'u Rwanda isabukuru nziza y'amavuko ku munsi w'ejo. Rero avuga ko ari umugabo w'umuhanga cyane, ikindi kandi rero akavuga ko bamwifurije ibyiza byose mu buzima bwe rero bwa buri munsi. Kuri perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, reka mbashimire. Iyi ni M24 TV. Iyi ni M24 TV rero mukomeze mukore subscribe, hanyuma munanyeganyeza akazugira, mukomeze kugenda mubona inkuru zacu 5 kuri 5. Ndashimira rero buri muntu wari wese uba watanze ibitekerezo bye mu nkuru zacu ziba zagiye ziheruka. Ababa rero bagiye baduha ibitekerezo, bakaduha ibitekerezo byabo baciye muri comment. Hanyuma ikindi kandi rero n'ababa bakoze like ku nkuru zacu, namwe turabashimira cyane. Ntabwo rero twabura gushimira by'umwihariko abatugejejeho tugeze kugeza amagingo aya, ababa rero bakoze kuri subscribe. Muri abantu bagacira umudari ntitwaba duhari, niyo mpamvu rero ibikorwa byacu byose ari ibyanyu.
ibijyanye rero buri muntu wari wese afite uburenganzira bwo kumenya amakuru, ariko rero amakuru tubagezaho aba ari amakuru atagamije kuba yabayobya, ntabwo kandi ari amakuru agamije kuba yakwangisha abaturage igihugu ndetse n'ibindi bikorwa byinshi, ahubwo ni amakuru yo kurebera hamwe iterambere ry'igihugu ndetse n'uburyo abantu twakorera hamwe kugira ngo buri muntu uwo ari we wese agire uruhare muri buri gikorwa icyo ari cyo cyose rero kiba cyagiye kigarukwaho, ndetse n'amakuru yose tuba twagiye tubagezaho kuri channel ya M24 TV. Ndabashimiye rero, mukomeze kugira ibihe byiza. Abarimo barahinga rero muri iyi minsi nubwo akavura karimo karagwa, mukomeze muhinge kugira ngo umusaruro uboneke, hanyuma rero mwihaze mu biribwa ndetse munahaze amasoko, nk'uko rero igihugu cyanyu gikomeza kugenda kibibashishikariza. Reka rero mwese mbashimire, bifuriza gukomeza kugira impera z'icyumweru cyiza ndetse no gukomeza kubana natwe no mu zindi nkuru zacu kuri channel ya M24 TV. Nakagaruka mu gihe ibihe byiza.